حي على الفلاح. متھنگ آیت وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر سنائے. امسنگ مخویدہ ابراہیم علیہ السلام کی تھودوک لیرگا تہنبیو مانگ دھو کریسی موسیٰ علیہ السلام کی ہوجک تنگنا لائسنا کرینا ابراہیم علیہ السلام کی واقعہ سنگا دو مخویدہ لیرگا تہلبیو کفار قریشتا کھنگنبیو. امسنگ ہائیں قیامت فاللہ کا دوری با قرآن سگی مخاطب ہوئی ربا انسان پور مکتا تہنبیو. مددی کرینا اذ قال لأبیہ، جب اس نے کہا اپنے باپ کو، مہاگنا مہا کی مپودا مہا کی مپاد ہائی کے، مہاگنا تفسیر ابراہیم علیہ السلام نا مپاد ہائی کی وقومی ہی، اور اپنی قوم کو. امسنگ مہا کی قوم دا جاتی دا ہائی کی ما تعبدون، کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو. نکوئی کریپوت پو لا لبنو ابراہیم علیہ السلام نا مپا امسنگ مہا کی قوم دا ہائی کی. قالو، انہوں نے کہا مخوئی نے ہائی کی، مخوئی نے جواب پی رکھی نعبدو اصناما، ہم پرستش کرتے ہیں بتوں کی. ایکھوئی بت سنگبو لات لی. فنظل لہا، اور پس ہم بیٹھے رہتے ہیں ان کے پاس. امسنگ ایکھوئی مخوئی کی مناکتا فمدون علی، مخوئی ہے بدی بت کی مناکتا ایکھوئی فمدون علی عاکفین جمع ہوئے چشننا دیووٹیڈ ہوئے نا تھموئی سنگنا مخوئی کی مناکتا چنگ جرگا فمدون علی. جواب پی کی ابراہیم علیہ السلام دا. متھنگ آیت قال، اس نے کہا مہاگ نہائی کی. تفسیر کرانا ابراہیم علیہ السلام نہائی کی حل یسمعونکم، کیا وہ سنتے ہیں تمہاری. نکھوئی گی وا مکھوئی نتابرا، نکھوئی گی وا نکھوئی نہاری بدو مکھوئی نتابرا بت سنگ سی نتابرا. متھنگ دلائبہ آیت سنگ سے ایکھوئی گی توحید اللہ امتنی لات پگی متک چابا امسنگ شرک تو بسی لالی ہائی بسی گی ایکھوئی گی ذہن دماغ ہنگ دوک پا وہنگ سنگی ہنگ ہنگا قوم بو مخاطب تورگا مکھوئی گی منونگ دگی شرک اسی متھل لگا توحید کی میں کی دلاک پگی فجبا میوے بگبو کھند حال مگی مچاک وی وفم سنگ دونی تھمی سے ایکھوئی سیام کھند نمون نتاغ دمی سی آیت سنگ سے حل یسمعونکم، کیا وہ سنتے ہیں تمہاری. مکھوئی نا نکھوئی گی وا تابرا اذ تدعون، جب تم پکارتے ہو نکھوئی نکوو متمدا بت سنگ سی نتابا غمبرا. متھنگ آیت او ینفعونکم، یا وہ نفع پہنچاتے ہیں تمہیں. نترگا مکھوئی نا نکھوئی کی کانا با پیبرا. تفسیر اے میوے بسنگ بت لالی بسنگ نکھوئی کی بت اسی نکانا با پیبا غمبرا. او یضرون، یا وہ نقصان پہنچاتے ہیں. نترگا مکھوئی نا نقصان امانگ با تہنبرا نکھوئی گی آمانگ با تہنبا غمبرا نکھوئی گی. قالو، متھنگ آیت نہیں قالو، وہ بولے مکھوئی نا ہائے، مکھوئی نے جواب پی قوم کی می نے جواب پی بل وجدنا، بلکہ ہم نے پایا تو ایکوئی نے فنگی آباءنا اپنے باپ دادا کو ایکوئی کی پائی پوشنگ فنگی کذالک اسی طرح اسم ہائی نمک یفعلون وہ کرتے تھے. مکھوئی تورمی مکھوئی نے جواب پی کری تابا غمبرا نکھوئی نے نیبا متمدا کانا با پیبا غمبرا امانگ با پیبا غمبرا. مکھوئی سو کھنگی سوال دو ہنگ متمدا پیبا غمدے ہے بسے کری وفم سی مکھوئی سو کھنگ غمی توئی گمسو اچھم بدو دا لاکھ غمدے ادو نکری جواب پیری لاری ہے بدنگ غمدرمینا ایکوئی کی ایپا ایپو نا تورم با فنگ نہیں اسی کی سمی بگی اران با وکھل نہیں پودا ما ایپا ایپو دگی اران با لاکھ لمبتا رگدی اچھم با فنگ بای متون دا اران بدو دھادو کدمانی تب وہ متمدو گی کافر سنگا دو نہیں آکی دے. متھنگ آیت قال، مہاگ نہائی کی. تفسیر ابراہیم علیہ السلام نہائی کی. متھنگ نیمکا ہینا دعوت نہیں توری سے افرائیتم، کہا پس کیا تم نے دیکھا غور بھی کیا نکھوئی کھن تھپرا نکھوئی نا یینگدرا اودرا ما کنتم تعبدون، کس کی پرستش کرتے تھے. نکھوئی کری پوت کی عبادت تورم بنو نکھوئی نے عبادت توری باسی کرینو نکھوئی کھن تھدرو. ابراہیم علیہ السلام نہائی کی انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے باپ دادا. نکھوئی امسنگ نکھوئی کی نپا نپوسنگ اللہ قدمون پہلے کے ہو کھبا مانگ دا نکھوئی کی ہو کھبا نپا نپوسنگ امسنگ نکھوئی نا عبادت تورم لی بسے کرینو نکھوئی کھن تھدران نکھوئی اودرا کھنگ درسے نہارے با. ابراہیم علیہ السلام نا ہنگ کی. متھنگی جواب متھنگی وفم سے آیت سینگ سی فَإِنَّهُمْ بِشَّكْ، تو وہ تشنمک مکھوئی سی ادو بتا رگا دی عدو لی میرے دشمن ہے، آئی گی دشمن نہیں. تفسیر ابراہیم علیہ السلام نہائی نکھوئی کی بت سنگ سے آئی گی دشمن نہیں.
इल्ला रब्बल आलमीन, मगर सारे जहानों का रब, सारे जहान की मपू, जहान संसार पुनमकी मपू रब महाखक नतना तफसीर सारे जहान की मपू दुदी आई दुश्मन नते मायोक नते आई दुश्मन नते अदुगा नखोइना लालेबा माबूद सिंह से हाइबदी बुत सिंह से असिदे आई दुश्मनी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम न हाइकी अदुगा सिफत से करिनो अल्लाह की, अल्लाह से करिनो हाइबसे मखा गया सिंह सिन हाइरे यो बुत सिंह तबंगम द वफम दुनी ककले से तौहीद अल्लाह सी इबादत की मतिक चाबनी मा खक्ता हाइबसी माइकई द खंथनबा अमसुंग शिर्क तगी हिंगनबगी मतंगी दलील होइबा आयत सिंह ने अल्लज़ी खलक़नी, वो जिसने मुझे पैदा किया, महाक त्यदुगुम बनी महाक नाइबु सेंबी के बनी, वो हुआ यहदीन, बस वो मुझे राह दिखाता है, अमसुंग महाक ना आइबु लंबी तक पी, अमसुंग मतंग आयत वल्लज़ी, और वो जो हुआ युतइमुनी, वो मुझे खिलाता है, अमसुंग महाक त्यदुगुम बनी हस्ती अदुगुम हस्ती नी महाक नाइबु पीजे भी वयस्कीन, और मुझे पिलाता है, अमसुंग आइबु पिथक पी वइदा मरीदतु मतंग आयत नी, और जब मैं बीमार होता हूँ, अमसुंग आइना नाबम तमदा वो हुआ फहुआ यशफीन, तो वो मुझे शिफा देता है, अमस महाक न फहन भी आइना नाबम तमदा महाक न फहन भी फहुआ यशफीन। अमुका लोइद्री मखा गया आयत सिदा मुक्का हन्नाहरी वल्लदी युतइमुनी युमीतुनी, और वो जो मौत देगा, अमसुंग महाक त्यदुगुम बहस्तीनी महाक न शिहनगनी सुम्मा युहयीन, फिर मुझे ज़िंदा करेगा, अमसुंग आइबु अमुक्का हन्ना आइबु ज़िंदा तौगनी आइबु अमुक हिंगद हनगनी हाइबदी हिंगलम बसिदगी शिहनगनी शिहलबै मतुंगदा अमुक्का आइबु आखिरत हिंगद हनगनी लोइद्री अमुक्का मथंग आयत हाइरी अल्लाह की सिफनी बुत सिंह ओइदा वफम दुनी बुत सिंह नंगमदा वफम सिंह दुनी हाइ थ्री से मथंग मथंग नावना नाइना वल्लज़ी अत्मउ, और वो जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ, महाक त्यदुगुम बहस्तीनी महाक वंदा इन था जब थमजई अत्मउ ऐ यगफिर ली, कि मुझे बख्श देगा, मदुदी महाक ना ऐबु कोकपी गनी हायना ऐन था जब थम्मी खतीअती, मेरी खताए ऐगी गुनाह सिंह कोकपी गनी हायना ऐन था जब थमजई यौमद्दीन, रोज़े क़यामत की निमित्त मसीनी आयत रही से मथंग मथंग नावना करियरबा नखोइना इबादत तौरिबसी मरमदा नखोइ खंथद्रा नखोइ नपा नपु अमसु नखोइना तौरिबसे मखोइदी आइगी दुश्मनी रब्बुल आलमीन नतना महाक ना आइबु शेंबी बनी अमसु हिदायत पी बनी महाक ना आइबु पिजा भी बनी महाक ना आइबु पिथक भी बनी अइन नावदा महाक ना फहन भी बनी अइन बु हिंहनगनी महाक ना आइबु शिहनगनी महाक ना अइगी गुनासिंग क़यामत की निमित्त कोकपी गनी हायना इन था जब थम्मी।